abatura ba Kasita Town Council District ya Kakumiro berarikiriye munongo kurwaresheshe ahabwo burofa no kubaraza kamena ekizo cyangwa kiri mu Town Council ya Kasita na munonga Habad Street n'abashubuzi binjo kugera yemedara konka batine za kamena ni nchero ko omuzimu toyi okuyaho w'abantu bona bakubetoye kahinduka nkatabone kanso hatukundu kweza kuyaho nke jo mukasheshe nchibana hikankaho kandi no wenjoyije ate sente zirahi ate nyomugera kunkashitonde kamu ate nyowe again muhezi nko banyene kandi angira ati hapana tomwanya gwaza kulema kandi abana bari kugira ngo ntarugaho abo kubaneza kurwanka yo mukikuru ninyo kuboneza obaziryaga mu citi tukamanya ito yafuti 10 yera murema kutimba mu mwaka jombe cesa obuburaka bw'emitwaro nk'etano kwa chirikire cyo citwamo dikiriyo iki kitakwetaho empunu baraba yapangishije agaruko munda kandi na toilet zonka hawo tukapima futi za 15 toilet zona ziri mu rugudo rwange abamwe bari kuteka za hotel n'abatekera harubaje rw'Buhoroni ibyombecu rwo mu Road Reserve akazambe ne rwo kuri mutoyi mukoko ejereta ikirita hituye ati nico cyukuvana siwa nyowe ahabu kuba nyowe dentarashomire munonga kunkanyonka kuraza kampanye n'ikindi kumanya munonga ati kazambe nico nkuzamu nkareba ntanaje boneza abana bakwati babona babaresera hana nabanje bona nitusigensi yona Bernard Ndianaboro umukuru w'entebe yo kubanzo wa Kasita East mu Kasita Town Council nashaba baturo kufayo munonga ahanshonga y'ebyo buyonjo anyanya eratere mamamizi umamizi galegamo nayo mugeze zo kugirinda kurebanga misigatembamo base kureta nkamoramo mutekaho then kireka ngo inyanya yitu yikara iri clean twine proper accountability ya sentezo akawaza mu town yanje site ndashikira district mazimererero kubi ebishakano bireba ukubiri amiza tenjura yagwa water logging amizi theka mu town nashone kizibu Mike Warindwa mukama urukansara wa Kasita Town Council kandi urumukuru wakacika kabyo bukozi nemeramo mu district ya Kakumiro nagira ngo district urumwaka nehereza Town Council ya Kasita miliyoni zuru kuhikiga no kora ibyo biyonjo mwaka turabaha sente zirazira hosa obsente gukiza ka miliyoni igana buri mwaka icyo mesa mu myaka 5 turatu around 400 million plus ezo kurongosa kasasiro ya Kasita twagezaho kwishira hari bakuru by'amagara habwa Kasita Town Council konka bayanga gamba nito hanshonga yo burofa eibar kugira ngo n'inshonga yibar kuzakoraho amakoraga gashakwa Thomas tumwebaze